يا باشا خد بس معاه حته. متأكد من سلامة الكبدة دي؟ حضرتك بتصلي على النبي، الكبده دي طازه ولسه الحيوان مقتول دلوقتي، والكبده خارجه من بطنه سعادتك، والكبده طازه لو مش مصدقه دوق السجق سعادتك. يا باشا واحد مثلا نقول له مثلا 1 ل8 1 ل5 1 ل3 كده يعني. ساكنه من دول من 1 ل8. ايه بقى 8 ايه قال السؤال كده تاني. طالما يعني طالما انت قول السؤال تاني. 3 ارقام اللي حصل جمعهم زي حصل ضربهم. من 1 ل8. 3 ارقام حصل جمعهم حصل ضربهم. ايوه 1 ل5. ايه 1 ل5 اللي هم ايه؟ اللي هو ايه؟ 1 1 و3 و5 وايه بس. Excuse me, I don't understand you. Can you speak slowly? 1 و5